naratekereje kuri iyo ndirimbo numva umutima wanje utekereje ibintu byinshi ndavuga ngo nubwo tutaririmba izindi ngo dutine mu bintu uwo Yesu namenye yadutiye byose namuhaye
wanje nawe yarakwagije. Yesu Kristo ntazaguzatera ubwoba, yabereye ubuhungiro. Uko bizamera kose azanihanganisha. Semeni amen. Hallelujah. Hallelujah. Tuwekama mbele Jesus, tunasimama tuwe. Ntazaguzatera ubwoba. Niba ari ubukene, niba ari umubabaro wo gupfusha no kubura bawe, niba ari ukubura ubuzima n'ibindi bigize gute, ntazaguzatera ubwoba. Semeni amen. Hallelujah. Semeni amen. Tunasimama tuwe. Ariko nkunda amateraniro y'Imana. Napenda ibada. Tutatulivyo. Narudia hivyo. Tutambira Imana. Alafu tukuje kumchezea. Yesu ni mzima mwetu. Yesu ni mzima. Hallelujah. Hallelujah. Utuwasa mdogo Yesu ni mzima mwetu. Yesu yu hai. Yesu ni mzima. Yesu yu hai. Iyo ndirimbo yewe nahisemo gukorera Yesu. Kuko ibye sinaho warabifite. Abisi bose bazananga. Na Yesu yaje mu bwami yakana. Yeah.
tuzanezerwa tuzanezerwa iyo dutunguye tuzanezerwa 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 iyo dutunguye tuzanezerwa tuzanezerwa tuzanezerwa
natinze kuri ya Zaburi ya Dawudi ya 51 ahasenga isengesho ryo kwaka Imana imbabazi. Inarika asenga kwa Zaburi ya 51 kwa kiomba msamaha. Kwa gatandatu umushitsi wari yaraburi hoteli tubiriza Mabosi hapo katika kanisa la Mungu arongera rikora kwa kabiri noneho ngodagize ndarisomanisha hari na Tuesday akagusia mambo hayo hata leo nimesoma sangamo ijambo rikomeye Dawudi yavuze nikapata neno ambalo Daudi amesema yaravuze ngo Mana amesema Mungu mutumbureho mukaba usiondoe roho wako juu iryo jambo ryantanga tumbureho mukaba usiondoe roho wako unyigisha nakotegura sanga umuka ni kitu gikomeye cyane kama mimi nilikuwa nikiandaa nimeona roho ni kitu cha maana sana wewe uvuye mu muka w'Imana Imana ikagukura mu muka wayo kiona roho Mungu anaondoka ndani yako semeni haleluya asifiwe Yesu uri tumbi wewe ni kama zoga uriho ariko umeze nk'itumbi unaishi lakini wewe ni kama maiti kugitumbi tisifuga maiti hayongei itumbi tisihumeka maiti haipumui uwo mukora bujisho hata unaweza gusa kwa macho Mkristo tari mu muka w'Imana wewe Mkristo ambaye hana roho ya Mungu agira nguje kuja kugitumbi anafanishwa kama mzoga mu buryo bwa kiroho mu buryo katika kiroho katanga yarasibi katika roho ese kumva isantu yusije arage kucuranga unyine umesikia msimamizi nasikia nani kumeshikia saa hizi unyine ukisuka dakika kidogo Imana shwe haleluya haleluya Bikomeye